Dobar dan svima. Pa u subotu gostujemo u Nišu ekipi Radničkog koja je dobro startala u ovom šampionatu. Uzeli su 7 bodova iz 3 utakmice, ostvarili su gol razliku 4:0, tako da sigurno nam neće biti lako, s obzirom da smo mi u prva 3 kola uzeli 2 boda i da nam je trenutno realizacija slabija strana. Tako da smo u toku ove nedelje vežbali dosta na tome i nismo u situaciji da dajemo neke izjave da idemo po bodove ili ne znam ti nija šta, ali sigurno da ćemo se potruditi i dati sve od sebe da ostvarimo dobar rezultat povoljan po nas. Dobar dan svima, idemo u subota u Niš i nadam se igramo dobro fudbal i želimo pobjeda. Naravno, bit će teško utakmicu, zato Niš dobra ekipa, ima 7 boda, ali treba ni 3 boda po nas. Kako rešiti taj problem? Šta ti misliš, kako prevazići taj problem realizacije? Treba nam ponovo da Piskovac traži novog nekog centarfora ili da sa ovim ljudima koji sad igraju da nešto učini. Kako ti vidiš taj problem? Ja mislim, nema izreći. Imao šansi, baš šansi na utakmicu, ali nema izreći, stativa i sve. Ali radimo za dajemo baš gola na utakmicu. Ali mora malo izreći. Da li ti misliš da ako slučajno dođe do toga da se ne pojačate, da klub ne nađe nekog izrazitog napadača, da može da vas krene, ipak jednog trenutka da počnete da igrate odnosno da ostvarite rezultate prema kvalitetu ekipe? Koliko je neophodan još jedan igrač, neki gol igrač? Koliko bi tebi značio on? Ako trebamo igrač, ako dođe neki igrači spicu, zadnji vez, poli spicu, nema vez. Ako dođe, ja mislim dobro za klub. Ako nije dođe, moram da radi kao ima, razum. Pa šta vam kažem, s obzirom da smo uzeli 2 boda u protekle 3 utakmice, sigurno da raspoloženje nije na visokom nivou, ali radimo na tome, treniramo normalno i sigurno da se bavimo takvim poslom gdje se uvijek nadamo da ćemo napraviti rezultat i tako isto i kažem i u Nišu. Idemo da ostvarimo povoljan rezultat po nas i tome se nadamo. Šta je povoljan rezultat za nas? Pa sve samo da ne izgubimo sigurno.